Nung kabalen artist, ing ibida ing karelang artwork ing art exhibit king Vienna, Austria. Ay report. At lung kapampangan artist, ing asahang ibida, ing talento, king pagtitipon, a Festival of Filipino Arts, king Vienna. Meto nga art exhibit, abida la rin niyaya liwang Filipino at European visual artists. Ing event, penny muna ning Bastidor Art Project ng Norli Meimban. Kayabe, ing sige, the Artist Network, king Vienna. At ibukla cheti, king daratang nga September 15, king City Gallery Vienna. Kayabe, karengkasan metong dina Ivan Joshua Garcia. Kayabe ya naman keti, i-resin artist Arnel Garcia. Banwang 2000 pa, inyang magumpisayang gawang Obre Garcia, agawa kareng resin. Sa gawa na kang gawa, at pobre mo magsalita rin gawa mo. Mata naman. So, nung ating mga basher, sigurado atin pwede nga la. So, datang mag-bars kaya, gawam na lang inspiration dito. Kasi, itang mali mo, miya kakit ilakakit Nya, ako pasalamat ko kalang basher, siguro hello. Nya, mababiyasa ko ka rin anawang guy. At the same time, ito, to inspire. Dapat kanong makasabela ring artist, king mabilis, apa magbayo ning panahon. Dapat ikang matuwang artist. Dapat naman matuwan So, kaya pa, chat ka ng middle. Tugi ka rin Nung era, tinugi, malakwan ka. Anya, ka lang matuwar kung artist sa mo de-depress uling. Eno may ako get ang traditional. Dapat, modern tayo na mag-adapt ko. Contemporary tayo na po niyan. Hindi may pong kasi nung alang modern, alang traditional. Alang contemporary, nung alang modern. So, ba't yaring ka rin? Pwede yung pong ibang galit. First time na namang makyabe, ning glass at metal artist ay Ron Salazar. Banwang 2001 pa, inyang magumpisay Ron, king kayang pamaggawa, kareng obrang gawa king salamin at metal. Lagayin ining exhibit ni bukod king first time kong makyaben exposure ang pong kitang king alwa kasing international art ang emo king aesthetics ang pong dakal aspeto ng artisan. Proud lang ibida king international stage, inggelingan at creativity da ring kapampangan. Patunay yakano iti na agyura makipagsabayan kareng international art exhibit. Kapag nasana niti ing ituglong ing kultura at komunidad nung nukarin bibida ing talento da ring Filipino at European artists. Ing exhibit ibukla siya king publiko manibat September 15 alas 6 ng Bengi king City Gallery Vienna. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.